Biyang di tao. Diya kaya yatan ni Tata Julio, tatang. Ay, agtala ka! Ni Hulyaw, tirong baga pakiasawa ang tabak ng dayay. Ngam, tatang. Ay, napintas to tibiyag mo, iti sidong ni Hulyaw. Pagbiag kan to, akasla doon niya iti pudir na. Iso makikalay sa kakin ko nanay. Kaya tatang. Ay, sana natangkin ti ulo manay. Basta makikalay sa kakin ko na. May sala kumatisaw. Manay, umay ka, agit datan taramiin. Sige. Umuna ka na maturog. Sumarunwak to. Saan kan samot ang naragsak? Kalkalpas ti kasarta. Umunarabi ita hanggang nakalitliday ka. Saan? Nasakit lang amin ti ulok. Ay, ilutak ti ulo. Saan? Na, At adangag sakit no mailot-ilot. Umuna ka na maturog. Tas sumarunwak to. sana ka makaturo masantang agkaamay manay. Alan, umay kan. Tayo ton bigat katiyawid ka ni Jibalay ko. Ala, maturog kan. Sa anak pa yung makaturog. Agtugtugawak pa ilaan dito eh. Manay, umay kakit din. Di ka di makauawat! Ah, manay, ano tayo ta? Awan, tatang! Sige. Ah, Agit tatang nga rodan. Agtana ka nga minan ah! ah. Ay, ayatan ka, manay. Nagyaro ti panangarakop ko kan ka. Arakupan nakmet Nadagaang. kaya't mo tapaypayan ka. Saan? Ah, Maturog takit din. madamdama pa'y. Makaturturog ka ka din. Win nga rod. Madamdama pa'y. Manay, ay ayatan ka. Pilit na tatang kanana nga dahito alak kaya palo ti pagkasawa. Saan mo't nga rod nga isuda ti makikaida? Ina, bukkalagsan dahito yung alakay. Pagtala ka man. Di kang sangit-sangit takas na. Pagimbagam ti pampanunutan may kanina nang mau. Apay rubo na ka. O pagsayatan mo ti magbagamay. Agsagan na ka. Tayawin na ka ni Hulyaw. Ijayan da kalabalay na ti pagnaadang yaw. Ay na. Anya ngay nga raw numaisi na kan kada kamay. Dahita nga rod kat. Nasakit tinakam ko amang panaw kada kayo, nanang, tatang. No apay ngamin nga impaasawa da kadagos. Katsak kumapay kayat ti makiasawa. Di tan tumitla ti turong na. Nasaysaya atin na ni Hulyo ti pakiasawam. Ngam tay makatumpong ka ti tay ti di mo amaw. Kaya nagalas ti ugali na lalakay. Tay bag ni Hulyo. Tanalawa ti nagana. Adapay lugan na. Dakkel ti balay na. Di abroad na giti duwag anak na. O anya tamaw no ala da kanto di Amerika. Abumay ti kinarigat ti panagbiag tayo nakaw. Uray kumano nakaadal ka ngamsan. Day gayal. Pinagandaran ni Julio ti lugan. Papagtayin sa nanak ko. Malaos to na itan. Kaglugan ad. Ah, bakit? May kan, tay palugan tati anak na. Wine! Mangan kan manhay. Naimas din dasar ko ataraon. Nalae ngagluto ti babaunan di ti balay. Saan ka mabisin? Anyat kayat mo akanan. Awan? Nabsugak nga rod. Anyat imbusog mo kadi kamot nang nangangapulos. Oray merienda la kuma kadi ka pa'y nangipaunag. Awan ganas ko amangan. Apay ngay. Basta awan ganas ko nga rod amangan. Kasta. Di napasbastusan kasta. Julio, di mo musantimak. Saan na siya ti pagpungtutam. Tamaibos ti pasidyak iti kasta ngararamidam. Julio, Pagkipot ka. Agyaman ka kit di tay kasar ka nga ure mamirmiraot ka lang. Diyos ko.
Nagdadakal na iti mata na. Kamot po itong gayam dito yung tao na makaungot. Mangan ka no saan, ha? When Julio, mga anak ko na. Masikog akong Julio. Okay. Apay nga ro, dasad ka naragsa ka mga ipadamag kanya ka masikog ka. Kwa. San man na? Madilang amin tirik na. Tati amok. Nasingput ka. Ngam sumagmamanupay laabulan ang nagdenata. Ngam nagbaliw kan. Nauyong ka matgayam. Basol mo matlag no apayan na uyong. Masurunak iti ugalim apakipot. Aywanam ta si Kugmaw. Iti kag bisbisit. Tapno sana mairaman nga agbisit ta si Kugmaw. Nawatam. Uuen, Julio. Kili, anak. Adda pa sa lubong ko kan ka, anak ko. Ha? Anya data, papa? Ito'y man, paborito mataraon. Hamburger with soft drinks. Adda pa'y chicherya. Mangan ka. Wow! Thank you, papa! Julio, sana nasaya at iti salon at no kasta ti kanayon nga ipakpakan mo kan ni Kelly. Apay sabidong ayaday tata. Sana nasayat ako na manay. Makadadail nga rod iti salon at no kanayon ti kakasta akan kanen na. Aha, nakasao ka man. Sika ayati gumatgatang iti kanan na. Uri may sa piraso at tsukulit kat di mo pa'y may gatang ang tanak mo. Magsasao ka kung namlan si Katibos, Kung nan asino ka. Apay, si Katibos iti da ito, apagtangan, Nakaado ka manan, Julio. May sa pailaang timbagak. Nakasangapulo kan iti na ibaga. Kahit, anya nga rod, ti kahit mo mapasamak nga. Papa, mama, aga pa kayo kadimanan. Wen! Bayam! Ta sumapulak tumot iti pagtrabahwak. Tapno di ka sumanao akasta. Amo ka! Baknang ka! Idinto ta siya kat pobre aklaen. Julio, agsarita taman. Tangay dandan ni inal daw mutten nga agapata. Apay no, agsinatalangan. Wow. Tas si kagayam, ti kumari kiti sina, Ay, kadwa na. Day talakayam. Sina no sina. Ganda no damadamag mo sa pali nga asawa. Di ka kundi reklamo, Wen! Awanan bibiyang kuken ka. Basta di na kumamutten bibiyangan. Ay, agpanunot ka na imbag. Di ka agdarasudaw sa nakaw. Basta man jakon nanang. Nauma akon iti ugali day a Julio. Pudno asa anak akabkabilan nanang. Ngam ti emosyon ko ti mapariga. Kay kasano nga roda na nakaw. Diyak kayat nga ibati ti anak ko kini Julio. Iso dito'y balay ti pangibatsak iti anak ko nanang. Makigasang-gasatak ijay syudad. Maanusan nga tati trabahong dito Medyo narigat. Ang dakal ti datong. Kunaknoan niya at trabaho tinyawag mo kanyak ng club mo dito Ay, napintas ka may laeng. Para ayab ka lang kadagiti customer. I-assist mo la ida. No kasta. Sa anak nga agpa-i-table kadagiti customer. Si Cameron. Amom, depende la daytan. Si kaano kaya't mo ti agpa-table? Mabiglaan na. Kasaritak ni nanang ko. Iso to yung mauawag. O sige, mapan ka pa lang aron, iti-rice rom. Tapno mangag mo ti inam. Hello, nanang. Ay na, anak ko. Ay, saan na kami apaturugan to'y anak mo? Sangit na sangit. Sikat isap-sapulid na. May pasinukon ni Julio. Ngam di na kaya ti sumurot iti amada. Si kamay tisap-sapulid na.
Ibagayo ta agawid ak tumot lang ang nanang. Ay, kasarita man ah. Sige, nanang. Hello, anak. Hello, Mama. Kaano may ngagawit ka? Anak, agawid ak mo't ladagos. Wan. Agawid ak tuwan. Ala. Di ka nagsangit. Sikati kayat ko kay da, Mama. Wan, agawid ak to. Manggad pa ni mama. Wan. Basta gawit ka na. Sige, anak ko. Ala, baba yun. Wan. Ala, maturog kan, Wan. Basta ti panunutem, adaak lang iti abay mo. Ah? Sige. Bye, anak ko. Ti anak ko. Wow! Nagmayat ti music. Oh, kaalaak na ita music. Wow! Come on, partner! Sumala kayo mat ngamin na. Loko kayo ha? Buy-buyaan dak matlatan. Hoy, balay! Gusto ba itan? Ah? Ika kanupay aginan ako na ni boss. Abay ay, trip ko nga rutig sala. Saan na natanggat yung ulon? Tama nga no ikatin na ka ni boss. Ah? Nalpas kan. Okay. Okay, guys. Tomorrow again. Bye-bye. Hello, anak ko. Kaano nga'y ngagawid ka? Saan ako ngagawid, nanang? Kasano nga ron nga dyan, akmaw? Kailiw na kakanaw. Mala, kasaritam. Ibagayo lahat na lang tsak makaawid, nanang. Ay, basta kasaritam. Sige, nanang. Hello, anak. Hello, Mama. Kaano nga'y ngagawit kayo? Agawid ak to, no? Awanon ti amam. Ha? Papanan ni Papa? Ay, basta. Sige. Tani, adabay alam ni Dirk, anak ko. Bye. Awanan, inidap nan, Lola. Na. Hay. Anyan jay inam. Apay ngay adi mo agawid ay. Saan tayo siguro nagkayat ni Mama, Lola? Ay, saan ka po? Kayat na tayo. Makumikum la siguro at talaga iti trabaho na, apo. Ay, makonsensya akpay lakay. Mapay, bakat? Wala, tapinilit ta jay anak ta, anak asawa iti saan na ngay ayatan. Isuakas jay ti aramidon na ita. Naibayan na ti anak na. Para matlagan ko ti pinanunot ta. Ano kasapulan nga daw tayo ti pamakawan para iti day ta. Aramidan ta. Basta sublian na kuman ti pamilya na. Hewan nga rod lakay. Kanayon mo't nga ibagakin ko na dayta. Kanayon ti panagkid daw ko iti pasensya. Gapo iti panang pilit ta idikan ko na. Kasi matapo ko ta. Binaybayanan ti inana. Oy, awan ka din planong nga agawid. Hawanan, friend. Dituya ko ni Tiagnanayon. Apay, di ka mailiw iti anak mo? Mailiwak mo ta. Anya ngay. Aganos kami Jakmut nga rod ay ayatan ti amana. Hay. Sa anak anaragsak iti tayjay ang lugar, friend. Dito iti ayan ti ragsak ko. Kili, anak.
madanin ti panagturpos mo iti kuleyo. Uwan, Papa. Kat agyaman na kada kayo. Awanan yaman na. Pagrebengak ti magpaadalkan ka, anak ko. Kat agyaman nakmat. Tadi kay nangasawa iti sa bali. Nga uri pinanawan na tayo ni Mama. Pamay na ka na ka, anak ko. Kan talaga ngayon pamaysak ti atensyon ko kan ka. Agyaman nak, Papa. Nakasingsingpot ka kanyak. Ay, Oh, api akalata nagsanaay kayo. malaglagin ko ni mamam. Pabasulag ti bagit, wapay pinanawan na ta. Ha? Aklunak, nagbalinak anaulpit kan ko anaidi. Basit labindot na ungtak adagos. Papa, Sa kaila ko ma, tamapakawanak pa iti inam, anak ko. Ay na, awanan friend, bumaketan. Awanan ti mayat amang itebel kadata. Wen nga rod, uray pagkapela ko mati maisapulan ta, friend. Awan. Ay na, narsaak tamutin akas labulo, bumaketan. Anyat plano mo nga, bakla. Agawitan sa laeng, tayo talangan agmula iti kamuti. Ay, wenen awan mo't balay ta dito'y Manila. Iso nga, agawid talaang Wan naimbagan ka at adadya asawa kan anak mo asang putam. Siyak ngay, agbababawi akasan anak ki asawa, ay isti nangasawa ko na kuma. Nanang! Ha? Ay, manay, anak ko! Sika ka din, dayta. Nanang, siyak nga rod. Kumusta kayon? Ay, anak ko, ay. Apay nga itakalaang nga agawid. Kanapay adimi pulos na kontak ti cellphone mo. Ay, malala, sumrek ka man pa eh. Agyaman ak, nanang. Nang, ay na, anak ko, itugaw mo pa eh. Pagawanan na ko, anang. Nakaliway ako. Di kay nasangsango nga inawaganan. Tatilat ang trabaho tinas asikaso. Ay, anak. Pudno aya, club ka naw tinagtrabahwam ijay Manila. Ha? Nakaamuan yun, anang. Isaw, di agwarwaras dito'y lugar tayo. Ada nga ta nakakita ken ka, ijay. Uwen, nanang. Ayan ti anak ko, ni Kelly. Aday di balayaw. Nabayagan nga ijay ti pagnanaudan na. Ha? Kasta ka dinang. Manipod nag-high school. Naikayat nan, tinagnaud ijay balayaw. Ta siyempre, maitid amin ti amana, ti kasapulan na. Kailiw kung ti anak ko, nanang. Ay ka, agawid ka. Tapno makita na ka ti anak mo. Nang, kasla mabainak mo. Alaki itin. Ay, umay ka. Takuyugan ka. Mapanta, ije balayaw. Agyaman na akta nagawid kan manay. Ay ayaten ka pa ilang aging kaita. Inururay mi te panagawid mo. Pagkawanin ta ko, mahulyo. Gapo, iti papanaw ko. Sabay ko matamay ka na pa iti may sagun away. Ay ayaten ka latang asawa. Iso nga urean niya't nagbasulam iti kalabas. Mapakawan ka. Ket pakawanan nakmet. Gapo iti kinaulpit ko iti. Amok. Naulpitakan ka. Iso apimanaw ka. Julio. Aywan. Ayan ti anak ta. Aday, Jesseled. Ingka kasarita. Kelly, anak ko. Anak pa
malasang ka talaga. Nagpintas ka abim malasang. Dakil kan. Wen, mama. Balasang akon. Kat ubingak pa di pinanawan na kami. Pagawanin ako, anak ko. Pagbabawiyak, di ba nang panaw ko kada kayo, iti ama? Di ka agdanag, mama. Saan kayo akakura? Nga uray kaya't kayo kumaasidiran. Ngam itata nakita kayo manan. Rumimbaw lat tati panang ipatid ko kada kayo nga inak. Kailiw kayo unayan, mama. Anak. Anak ko ayaw. Kailiw ka matan. Patpat din ka unay, anak ko. Patpat kayo, mama. Sana ka nagimulay ti sakit tinagam kada kayo. Isuasan kayo kumana pumanaw. Tagdadan na tayo manan kada papa. Wen anak ko. Dito'y ako nitiag na na yun. Katagyaman at turay kasi di nararamid ko iti kalabas. Inawat daklanta iti ama. Biyag ti tao. Api ka kasta tarupam samanta. Stress ka man iti umadan nga exams tayo. Ay, wen nga rod. Diyak ngamin amo no pangalaak manan iti pagbayad ko iti matrikula tayo. Ay, mawatan ka, friend. Ipadas mo man ti mga ibaga kinaantim nga kabsat day di tatang mo, ah. Ay, kapilitan akasta ah. Anyangay kat isudalaang mo ti mabalin ko apagkamangan, friend. Ay, pasensya kan, friend, ha. Awan mo't may pabulot ko keng ka. Okay laeng, maawatak mat. Padasak ti mangibaga kada antik. No, awan na talaga. Baka mabaling nga advance ka pa'y kada boss mo. Kababain ka dagiti amok. Kanayon nga ag-advansak. Mabain akon kadakwada, friend. Auntie, mabalinti bumulot kada kayo iti pagbayad ko iti tuition ko. Saan ngamin nga umanay dyan na urnong ko iti sweldok. Akas katulong. Tado mo tinaddo maapaggastusak. Ipapilit mo kami tiyang eskwela. Kit awan lang arot ti pag-alami ti pagbayad mo. Makiasawa kan. Tapno adamang pakanken ka. San adatao akanayon ti burburiburam. Tattata na taengan kan. Isakad mon ang agmaymay sa ti kasapulam. Pasensya kayon, uncle. Amuyo mo't ada kayo laangan ti pamilya ka mabalin ko apagkamaangan. Nuapay mo't ngamin nga imbati na kayo ni nanang mo. Iswa na tay ti kapsat ko. Gapo iti sobra ala dingit na. Di ka nag-eskwela, tabaka pumada kan tumot lang iti inam abalang kantis. Auntie, saan kumamot akasta? Nonya man ti basol ti inak, sandak kumang iramraman. Kayat ko laang mo ti makaeskwela kan. Kayat ko may saganaan ti masakbayan tayo. Oh, amangan numasikugan kamutla dago sakbay makaturpos ka. Saan kumamot akasta ti bagayo, uncle? Ikarik, agadala ka na imbag para iti masakbayan tayo. Ay na, uray dida kang panunutunan. Tada dagita anak mi asigurado amang kitan to kada kami, no da kami ti agkapsot. Awan na talaga ti maitulong mi. So ngagsardeng ka nga agiskwela, taag-focus ka laangan ngagtrabaho. Lakay, nasakitan sa ni Samantha kadagiti na isawang ta. Ah, gusto lang bakit? Insakad tamay ti panag-eskwela na. Aging gay tayo school. Agyaman kid di ata inaiwanan ken pinagadal ta. Huwin nga rod lakay. Kabalan man ti tumakder ti bukod na kasaka. Kanjay ko nakngaruday. Baka pa'y mga sawa amasapa kit sayang lang tigasto sa magpaadal ken kwa na. Huwag makidi ah. Sapay kolehiyo mo dagiti duwang anak ta. Huwin bakit?
Pagadalan ta dagiti anak ta, tay sudan to ti makatulong kadata no nakapsutan. Sa bagay lakay. Bayam ni Samantha. Uray ta nakastrik mo ta nakaskatulong. Kaya na ang tagbiagag may maysa. Kasanon, friend. Pangalaam nga iti pagbayad mo iti matrikulam. Ay, Jack nga rod mo, friend. Aywan. At dati ibagbaga ni Angeli a solusyon na no kayat mo kano. Anya a solusyon na ita? Adda kano yam amu na kin ka sugar daddy. Sugar daddy? Wen, sugar daddy amang kiditi kwarta. Basta aramida mo ti kayat na nga ipaaramid kan ka. Ada sugar daddy na Angeli. Iso ti para bayad iti tuition fee na. Ay, Jack kayat Joey. Sumarda nga klangan nga giskwela. Nukas tamot laang. Jack kayat yagbalin akas la iti inak. Nasikugan asaan aredi. Iso nga imbati nak. Ma'am, mabainak ko nga mabalin ka dita ag-advance iti sweldo. Tapagbayad ko iti matrikulak. Awan nga min ti mabulod ko kada antik. Okay, sige pabuludan ka, Samantha. Kaano ka sa pulam ti kwarta? Ha? Agpweso, ma'am? Ay, agyaman ako, nay. No bigat ko, ma'am. Exams mi ngamin iti sumarunong nga aldaw. Agmay sa atawan ka ni ti podermi. Amang bambantay kan ni mama. Ipangatom min ti sweldom, tapno adda aramatem iti panagadal mo. Ha? Agyaman na kiti tulong yu kanyak, ma'am. Saan kayong agdanag? Agawid ak amasapan no kas jamal pas ti klasik. Tapno tumulong ak iti trabaho diti balayo. Awanan yaman na, Samantha. Tila ang kitawag kat aywa naman na imbag ni mama. Kan kayat kumat makaturpus ka. Tapno makatulong ka iti pamilyam. Di kay agdanag, ma'am. Jack pulos liwayan a pagserbihan ni Ma'am Alicia. Ikarik dayta. Naimbaga talaga ti panagpuspusa dagiti among friend. Ken gaputa na singpet ken mapagtalkan ka. Isu nga impilang da ka na kamang ti pamilyada. Wen nga rod, friend. Iso nga giskwela ka na imbag. Tapno makalpasak. Kat sapay kuma. Tama kasubadak iti kinaimbag da kanya. Kablawan ka, Samantha. Kamaw dyanan na nakalpas kamatlaangan iti panagadal mo. Agyaman ak, ma'am. Nagsayaat kayo unay kanyak. No sana gapu kada kayo. Jack amon na niya tinapasamak kanyak, ma'am. Mapagtalkan ka, Samantha. Agyaman kami matitianos mo amang bambantay ka ni mama. Katitata nakalpas kan. O kailaang kada kami nagbirok ka niti sa bali at trabaho. Tapno may pakat mo ti inadal mo. Kan, maragpat mo ti arapaap mo. Agyaman nak, ma'am. Nagdesisyon nak pailaan nga ituloy ko ti agserbi kada kayo. Nang runakit nakapsut unay ni Ma'am Alicia. Agyaman nak mat no kasta ti desisyon mo, Samantha. Talaga kasapulan mi pa ti mapagtalkan amang bantay kan ni mama. Awanan ni Mama, Samantha, katagyaman kami unay iti anus mo anangay aywan kankwana. Agingga iti naudi nga angas na. Awanan yaman na, ma'am. Kurang pa iti panagserbik kada kayo akas bayad ti kinaado ti tulong yung impaayo kanyak. Jack tumasubatan ti kinaimbagyo kanyak, ma'am. Samantha, awatam daytoy. Regalo manipod iti pamilyami. Ha? Anya daytoy, ma'am. Ukradam tapno makitam. Ha? Titulon samot daytoy, ma'am. Wen, titulo ti daga, Samantha. Ha? Nakapanagan kanyak? Wen, Samantha. Oh, anyan. Nagimbag kayo unay kanyak, ma'am. Agyaman ako, nay. Awanan yaman na.
Imbilang nakakamang ti pamilyami. Iso nga itatawanan ni mama. Sumurot kami nga agiina ije Amerika nga ayan ti asawa. Kat ipatawid min dahito old house kan lote kan ka. Ta iso ti pakalaglagi pam kan ni mama. Nagdesisyon kami nga ija American ti pagtalinagdan mi. Ma'am Sol, sapay la kumata aywanan kan kailalaam dahito asanikwa. Nga imbati mi kan ka, Samantha. Ikarik ma'am, wen, kat agyaman akmanan. Agyaman akunay kada kayo. Kumusta tirik namla ka? Sutak bagay talaga saan ko maimas ti mga Malalalag pa imbag kalakay. Pilitum ati mangan. Sapay awan ti kwartata tapno mapanta ko maagpa-check up. nakasahom ka din ang itubeng. Baka dapat mas maibingay na pagpa-check up ka. Di da masungsung-batan ti awag ko, kun text ko. Ay, busy na siguro. Ay, mo. Gabo na yan. Dandaman lang text wano umawag la kumamit. Mapanakpay ang bumulod kan ni Mari Silvia. Tay suti pagpa-check up mo lakay. Bayadan tan tumot laeng do makapawit dagiti duwa nga anak ta iti kwarta. Hello anak. Ay na nakaroon iti uyak ni tatang yo. Saan mo't nga imimbag idi pa-check up ko. Kasapula na ma-confine ka now. Kung nati doktor tani nakapsaw ti bagina ta saan makapangan. Kanayong mutlatan, ano umawag kayo? Kit kasapulan niyo ti kwarta. Nauma kaming kinimana, akanayon la kwarta ti dawatan niyo tunggal umawag kayo. Ay anak ko, nakapsot kami mutin ken ni tatang yo. Saan kami makatrabaho akas laidi. Basit laeng mo ti maalala mi a pensyon mi iti senyor. Ang damotin bukod mi a pamilya nanang. Adumo ti pagkasapulan mi ti kwarta. Ay, amok aday ta anak ko. Hanggang awam mo nga rod sa bale, pagkamangan me. No saan ada kayo nga anak me. Sige. Di kag sangitan. Agipaw-itak iti kwartayo. Ta ipa-confine nyo ni tatang. Agpanayon kayo kinimanang, nukurang. Nagalaam nga iti kwarta bakit? Ay na, nang tidmet dya inaudi nga anak ta, iti paggastos mo lakay. Hanggang kurang samot, taado ti aga sa masapul agatangin. Ala, awagan man dya inauna nga anak tatasak ti makisarita. Di na tamad siguro baybayan na kita anak ta. Hello, anak. Apay ngay mawag kayo, tatang. Ay, ibagayon mo niya, di bagayo. Tani, adupay das asikaswag. Busy kita. Anak, ada ak dito ospital. Kasapulan mi, iti inayo ti kwarta paggatang iti agas. Kanda to mapay akasapulan mi. Di mo't pinawitan na kayo ni ading ko. Kurang mat anak ko. Pasensya ka na. Agpanayon kami ko ma. Ngapay mo't nga minasaan nyo ngayon nalwadan ti salon at yo. Amuyo mo't nga dan pamilya mi. Pangaasi yung mata. Tasaan kayo nga agbali na padagsan iti biyag mi. Saan kumit anagayatan ti kastoy mapaspasamak kanyak. Una yan ti kasta pa nagsasawang banak ko. Sige. Agi patuluda kiti kwarta. Una yan dagiti anak tabakit. Inkarigatan tayo da pinagada. Una yan, tay bagada pa yan apanagsenta iti biyagda. Nagsakit na panunutan. Akabailan da nga isawang tikas na kadata naganak na. Ay, nagpaisuday talaga eh. Kasanutan nga taita. Nakapsutan,
Kat saan taan ang makatrabaho jay talon. Ay, nakaay-ay-ay ti kastoy akasasaad ta lakay. Congrats, friend. Talaga balig iti soft opening da ito'y maikatlo nga shop mo. Agyaman nak, Joey. Dakkel atulong ti kurso tayo iti panangipataray ko iti dayo ti basit a negosyo. Kan syempre, nalaing ka general manager ko. Agyaman nak. Napakumbaba ka unay, friend. Anya basit nga bagbagam. Talo ti shop mo. Dakkel unay ti panagyaman ko kanya Apo Diyos. Taimpain na nga instrumento ni Ma'am Sol. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Wala nga rod, friend. Kat apresyar lang unay tar aramidem. Makatultulong ka kalagi ti estudyante gapo iti panag-hire mo katakwana kas part-timers. Kaya't kumot asubadan ti kinaimbag dagiti amok. Babaan ti panang tulong kumot iti sabali a tao. Sapay kuma, tanagbaligi da iti biyag. Kat isong mataramidan da iti masakbayan. Ayun gayam. Matuloy ka kadi ama pa nagpasyar kada antim inton bigat? Wen friend, sarong karak da anti kan angkel. Kaya't ko ida sorpresaan. Auntie Irma! Adda kayo kadi! Awan sa amot tao, friend. Nakululima eh. Auntie! Uncle! Naimbag nga oras yung auntie. Siyak dito ni Samantha. Tika na kanyo. Ay na, Samantha. Ay na, si kamo gayam na ita anak ko. Tunyo, lakay! Adda ni Samantha! Si kagayam tay ta Samantha. Kaanakan. Agyaman kami. Tanakapasyar ka. Wen uncle. Pasensya kayon. No itaakla makapasyar dito eh. Nga, anya tinapasama kada kayo, auntie. Uncle. Ay, Ape, nagkutong kayo mutan. ay na, kaanakan aya. Nabaybayan mi ti bagi may. Tanakapsog kami. Hindi kami makatalon iti pagbiag may. Kanayon kami pa yan, amasakit. Anya? Ay, iso nga'y mayak talaan kayon, auntie. Uncle, anda ngamin pinaramid ko abalay iti abay ti balay ko. Kat para kada kayo dayjay. Ison ti pagnaadan nyo. Tani, awan ka balayo dito eh. Ay, Kan may sa nakapsut kayon. ay na. Mabain kami unay ka. Sapay ko ba? Tamapakawan na kami itin sawsawang may nagkasabulang ka. Kaanakan aya. Naimbag ti pa nagpuspusom, Samantha. Balasag ko. Uray saan da ka sinuportaan iti panagadal mo. Kat di na kamlat na nalipatan. Awan kanyak tay jayan, auntie. Uncle, Ay na po. amok mo't amarigatan kayo idi. Gaputagis eskwela mo't dagiti kakasinsin ko. Ala, agsagana kayon. Isagana yung dagiti gargaret yo. Tagawid tayon iti baro abalayo. Ay na, nagpintaas na ito'y balay nga impaaramid mo para kada kami, kanakan. Ay nagyaman kami unay. Aslasaan kami amay kari nga agyan dito'y abalay. Huwag nga road ka nakan. Yaman kami unay. Awanan yaman na. Da kayong tiimbilang ko adatakkel ko. Iso rumbang lang nga sagutan kayo itinanamaya pa nagbiag. Itata pinaraburan nak ti Diyos iti ado a bendisyon. Ay, si kapay kit di nga awan nagadnak na. Ti addaan na imbagan ako, manak ko. Kan nabalig ti biyag mo. Tagiti kasinsin mo.
iti dakampay malagi papasyaran. Bukod may nga anak kat aring na inkula sa ida kamen. Ala, makamiris ng tumatlangan ti. Di bale, tada ka mang taripato kada kayo. Akas iti pa ng taripato yu kanyak idi ubingak pa. Kaslaak nga lumnad itibain ko kini Samantha bakit? Uwin garud lakay. Sa hanta sinuportaran iti panagiskwela na iti koleyo. Iswa napilitan na simrek akas katulong. Malagip kong arod bakit? Ado ngagkakasakit nga sarita tin sa usawang taydikin kwa na. Naimbag ta saan nga nagimula iti sakit tinagam. No ar-arigan, ado tinagkurangan takas makuna nga maikadua nga naganak na. Ay, agyaman ta iti Diyos lakay. Ta nasingpet ti kaanakan ta. Ay talaga apagulidanan nga ubeng. Agpaisula unay takunam bakit? Naimbag ti panagpuspuso na. Naragsa ka Paskuhayo, tatang. Ha? Ay na! Hindi kayo magayaman na ka! Ay! Irma bakit? Umay ka! Anda na gitanak ka! Ay, danak ko! Opo, imbag ta nakaawid kayo itaapas ko, Naragsa ka Paskuhayo, nanay. Merry Christmas, nang tang. Ay na. Kastamot ka na kayo, anak ko. Ala. Sumrag kayo pa ay. Pasensya kayong tang, nang. Noita kami lang nga nagpakita. Pakawanin da kami tinagkurangan ming anak nyo. Manipo dita. Kanayon kami nga pumasyar kada kayo. Tagpatakdir kami tinegosyo mi diti lugar tayo. Agyaman kami kini Samantha, ta inikanda kami iti pagpuunan mi. ay, kastaya anak ko. Ay, nasayaan ka ron Handa kayo matkayaman manang. Manong. Wala din ko. Naragsa ka Paskwang. Agyaman kami, titulong mo kada kami. Awanan yaman na manong. May sa tayo a pamilya. Isarumbang laada tayo tagtitinulong. Agyaman kami unay Samantha, anak ko. Ay na. Naragsak ti Paskwami itakan ni tatang yaw, ta kumplito tayaw. Ay huway anak ko. Agyaman kami unay ka Samantha. Dapat tinagiti ka kasinsin mo ka. Tinulong kami na. Awanan yaman na, uncle. Asino pa'y kumatagtitinulong na saan ada tayo? Naragsak ka Pasko tayo amin. Merry Christmas! Biyag. Di tao. Eli, honey. Umuna arabi ita. Naragsak ka kadimot lang. Kanalpasan ti kasarta. Unay-unay, mani. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay. Sapay ko ma, tanaragsak ta iti agnanayon. Kat sapay la ko ma, tamaad daan ta adagos iti anak. Kasla mabutangak nga agad. Unay lakit din to'y ubing kan napintas nga asawa kaya. Hindi kagbutbutang nga. Kabakilam day ta. Sikapay. Kabakilam ti aganak. Uray agsasaruno nga innem ti ipas ngay mo ka mabalin. Talangam ngamin ti pangganakan. Kasla jak ka ba ilan? Ibagbagada ngamin anarigat ka no ti aganak. Wala, tadi mo pa'y napadasan. Di mo dangdangan ti ibagbagadakan ka. Basta ti mo ulam iti panunot mo, mangbukal tayo ti dakila pamilya. Iso nga ado nga anak ti kayat ko nga ipas ngay mo, Eli. Talo a lalaki. Ken, talo a babae. Anya!
Ilay, itata nagkasar kayo ni ti anak kao. Masapula tulungan ka na itiyan yaman at trabaho na. Balay manwan no talon. Masapula tulungan ti anak kao. Tagasawa kayon. Isungag binadang kay nga rood iti amin at trabaho. Iti rigat kan kinawa. Kanayon nga kuy-kuyog kayo. Wan, tatang. Sana gapaw tagasawa kayo. Kaday talagid idati kukuan yaw. Agdagat kayo. Tapno dalamutan yaw. Kain may saganaan nyo iti masakbayan. Nagiti agbalingan nak yung tao. Tatang. Aganos ka. Tapadam mo ta marigrigat na nakiasawaam. Ay, sinayang mo ti kinapintas kan kinaubing mo. Hitay ko mabak nang ti pinili mata dami langam. Saan akas iti anak ko aman nalon lang. Marigrigat lang harudan. Adapay idadnan. Kwarintanan. Idinto tasika kaitin mo lang. Patpatgak unay ni Manny. Nga oray adayo alaklakay ng siya, tatang. Sapay la ko mga rotag na nayon day tapa ng ipatagbukang kwa na. Sapay ko ba, tasan na mabulanan uno matawanan lang. Tanay, ubing ka iti tawan mo nga iten. Ado pa iti pagbaliwan ti panunot mo. Mas dawak namin iti anak ko. Ako namlan may ibusan iti babae. Tas ika anagubing ti pinili na. Tatang. Sige, agrupot kan. Tani, nakapalpakan. Surutom di asawa mi di talon. Ingkag paraspas iti tambak. Tani, panagtatalon manang. Manny, Oh, apa yung may ka dito talon? Ili. tulungan kan. Ay, sana yun. Agawid ka ninyo balay. Baybayan na kung dito. Agawid ka, tanay. Diyak kaya mapanog ka. Kay kayat kun dito ngam ije balay. Tamabanog tila payag ko iti kadedeng kinitatang. Paspasin siya amla ko man ni tatang. Nangiwat at talaga. Kasjay na dayjay. Timadi, agkakasakit ti bagbagana. Noan niya ti kayat na nga ibaga, isawang nalatan. Di na panunutan, no makapasakit ti ibagana, wano saan. Ala, pasensya mo. Bayam, nakasaritak to. Ay, saanan? Taamangan no kunaan na nagipulong akan ka. O sige, tulungan ka latan. Duatan nga agparaspas. Kumuyo kay Jayli. Intaila ko nagiti inapit ko atarong. Parya, kan kamatis. O sige, sumurotak mani. Diyak kayat ti agyan dito balay. Sumurotak kan. Mapantang ka rin ha. Kasla kayat ko pala ti agawid ijay lugaran. Sampay lang nga ita. Tado pa ti trabaho iti talon. Numalpas ti trabaho sa tagbakasyon iti Isabela. Kailiw ko nga minan dagiti dadakkel ko. Uy, maawatan ka bakit? Bayam, panumalpas ti trabaho iti talon. Mapantay iti Isabela. Ipan ko matlay jay syudad dagiti daddo maanatang nga inlakom kanyak mani. Kunak man no inla ko yung tipistuyo ijay, nana? At dapay lang, inrekop ko la idi iti sumagmamanuabulan, tawan makasangong agbantay. Ngamita ta nakalpasan di anak ko iti panagadal na, ngam awan pa'y matrabaho na. Iso pa'y latag bambantay ijay, no kastoy nga dak dito ilaon yun. Talaga saan na malapdan ti panagbak ng yun, nana? Gapo iti kinagagit yun. Saan ba't? Aywan, ang mga nuadam mo mamatangtanan nga agbantay ijay pestumi ijay bagyo. Pasaray adda nga mintilakad di anak ko no maminsan. Sige, nana, ibagak to. Saan anadagsan ti trabaho na? Agbantay lang iti pwesto. Kad siyempre, aglakumuten kadagiti lakok ijay. Oo, nana. Ibagak to no adamay rekomendak akalugarak. Masapa ka mapan ijay talon, tatang. Tani, ado pa ti aramidak ijay. Asawam ngay. Ayan na. Itugot mo na. Tapno malpas sa dagos ti trabaho mi jay. Ay, ako saanan tatang? Taglaba. Ubingan na. Kapigpigsaan na. Iso di mo ruwaman ang sinsenyorita. Pagtrabaho tapno may ruwam iti trabaho. Sa bali ti biyag na di balasang.
Ken ita, tanaasawanan. Masapol, asurwan na ti amin na klase ti trabaho. Takasta ti pagwadan nga asawa. Tulungan na ti asawa na. Saan la day tagitay-taya iti dakulap na ti kukuin na. Intan, taldawan ili. Agawid tan, tayo tamanganan. Ay, agbati kan to inton madamdaman. Tasyak lati agsubli dito italunan, ha? Ay, apay, maditirik-rik na? Nakamisuot ka, mate. Nagrigat ti trabaho dito italon. Agbilbilag ka itinit. Makabanog mat gayam ti kastoy. Ala, pasensya kan. Amo ka di ka na erwam iti trabaho. Bayan, di kan tong sumurot. Agtalinad ka ijibalay, wen? Nagtali na edak mat ijebalay. Mabanog mat tilapayag ko. Gapo iti kinarengreng ni tatang. Iso pa nga si Manny. Palubusan na. Tay nakmanggad ijay syudad. Anya kumangay ti panggidam ijay. Di nga ibagbagan ni Nana Feli. Dagat-gatang itilakom anat na teng. Di mat agsapsapol iti pagbantayan na iti pwesto na. Apay, kaya't nakapanawan. Please, Manny. Palubusan na. No talaga napatagakan ka. Kasyan na. Sana bali, takwarta tinak sa pulan. Matulungan kang agsapol iti kwarta, Manny. Iso ang palubusan na. Pangaasim ko, ma. Makabulan na niya, di nagawawid ni Eli, manay. Linawas mo nga gawawid no kwa. Inawagak iti kalman tatang. Makumikum da ka no. Awan ti agbantay ti pesto da Nana Feli. Tanapan ka no iti Manila ti anak na. Awan ti mang sublat kan kuha ng agbantay. Ikaw masarungkaran sa paminsan ni Bagyo, Ikaw masuknalan dya sa awam. Wen, tatang. Lepasag ti trabaho ko iti talon. Kuyugag to ni Nana Feli. Numapan iti syudad. Ala, umay ka, Manny. Dito'y, ti pwestok dito'y. Ni, kakakarya. Si kamot ti anda dito'y pwestok. Apay, ayan ti agbambantay dito'y. Ay, kwa, kaka. Rimwarmat dagiti dua. Binilindak nga agbantay dito eh. Takunada mabit dalang iti papananda. Ngamne, upat nga oras ang tinapalabas nga mawandamutan. Ala, agtugaw ka pa'y laang, Manny. Agyaman Nana Feli. Ay, sige taw malatiwak biit di tayan ti pwistok filay. Ay, at gayam tinaglakwak kadagiti natengyaw. Sige, panawang kay bye. Nana Feli. Asino ti kanwa ti asawa kang agbambantay dito? No daduma, ti anak ko, naawan lakat-lakat na. Duada nga agbambantay kini Eli dito'y. Mala urayan tandag iti dua. Mabit lang nga, gumatangak iti kape. Tagkape tapay laang, pangururayan ta kada Eli, kan ti anak ko. Sige mama. Ada pa na pataga papanak. Mangan ka pa'y Alden, anak. Tadagin atang ko akanan tayo kadamani kan Eli. Sanan, ijenwaran ti panganak. Naman. Oh, sige Manny, Eli, mangan kayon. Amen. Kalpasan na, agawid tayo ni balay. Tapno makita mo ti balay mi dito'y bagyo. Eli, naggapuan nyo kin ni Alden. Apay nagbayag kayo. Napnapanan nyo. Kan apay adimi makontak ti cellphone nyo adway tay. Kwa, nalubat dagiti cellphone mi, Nana Feli. Napan kami nagkatang iti masapsapol ni Manong Alden. Kasta ka di. Oh, Manny, mangan ka lang. Di kag papain. Ituloy kung tumadamdama ti mangan, tadapay gayam order da iti pangir a pwesto. Ay, nalipatak matan. O sige, mangan ka lang, ha? Eli, ipakadak ka ni Nana Feli, tagawid ta pailahan. Agbakasyon ka, oray dua, wala talungal daw. Ala, saan ang mabalin, Manny? Awan tagbantay dito'y pwesto. Agsublimanin iji Manila ni Mang Alden. Basta, jak pa'y mabalin ti agawid ita, Manny. Iso apasensya ka na kuman, ha? Sikapay lang ti agawid. Lukas ta, agawid kan barok. Wen, Nana Karya. Si kagayam ta asawa ni Eli.
Kunak no balasang dayjay. Ada magaya masawa na. Wala na. Laklakayak nga amang ngam ti asawak. Wen nga raw nadlaw ko mo dayta. Ngam among barawk. Antay bagakan ka Ngam di mo la ko man ibagbaga asyak tinang idanon ken ka. Apay nana? Ay naaagwarwarasan dito ayan may nga da relasyon ti asawam. Kanda anak ti amo na. Anya? Nakadkadlaw launay. No duduha da iti pwisto. Ay sos, ati uda pa'y ata agasawa. Grabe ti kinalailo da. Kanayon ti irurwar da. Kanayon ti panagkuyog da. Anya? Nagalasmat ada magdaytan. Agam sige, bayam ta kasaritak ti anak ko. Pwenkak no pudno dayta nga indanon dakan ka. Agyaman ang nana. Kahit nasaysayat siguro no pagawido kong ti asawak. Ikuyog ko nga gawid. Sino ay tinagatal ti dila na agararamid iti istorya? Naglailo kayo kano dudwa kayo ijay pwesto. Apay, ada ebidensya da iti kasta nga ibagbagada? Ada ipakita da nga ebidensya kada kayo? Awan matkit di iho. Lagayam. Di kay man basta mamatpati iti mangmangagyo mama. Kan may sa amuyamot nga da girlfriend ko. Apay kung maatutupak da ijay nga Eli. Kat adda asawa na. Ha? Si kaman mati kasaritak ita, Eli. Si kaman ti mangibaga iti agpaiso. Adda relasyon nyo kin ni Alden? Ni, awan na Feli. Ay, ala. Tangay awan ti mga klon kada kayo iti kinapod, no? Masapol apag sinaan kayo latta. Nagpagpakaasi ni Manny kanyak, Eli. Pagawidan ka kanon, ngam oray di na imbaga ti kasta, talagang aramidak matladay ta. Agawid kan, Eli. Tadyak kayatan ti kastoy ang mapaspasamak. Adoon na yan ti mangmangag ko. Ay, di kay mat mabambantayan. Takaaduan mat ti aldaw akaadak ijilaon yun. Ngamjak ninamnama akastoy ti mangagak iti panagawid ko dito'y bagyo. Iso nga ala, sapay ko mga rood tawan kinapudno tinaidanon kanyak. Iso nga agawid kan Eli. Sakbay ang mailawan ti anak ko. No, palso ti indanon da kanyak. Nana Feli. Oh, anyat sangitam Eli. Wah, masaya nga anak lang amin iti trabaho dito'y bagyo, nana. Nagsingpat kayo. Kontento ak iti sweldo. Ngam kasto'y matin tinapasamak. Gapula ang itinagatal adila dagiti man nakibiyang atattao. Por delikadesa, isongar aramid ti kastoy Eli. Nawan kinapudno ti bagbagada kanyak. Pagyamanak. Ngam pumanaw kalaangan, sakbay ang mailawan kayo iti anak ko. Diyakon magustuhan ti sasawan dagiti tao kanyak. Pasensya kan balasang ko. Awan ti naklunda adwa, Manny. Kasta ka din, Nana Feli. Juan Manny, ngam sana bale, tay manugotan ni Eli nga agawin. Agyaman ak Nana Feli. Kahit sapay la ko ma, tawan ti kinapudno ti sayang gusang, may papan kadagiti dua. Day tamot ti daw dawat ko. Sapay la ko matakasta. Tagpadadamat nga awan ti naklod na. Manny, honey. Apay, mamati ka kadi iti indanon dakan ka. Awan ka diti panagtalag mo kanya. Sige, maturog tan tarabin. Di ka kadi mailiw kanya. Maturog tan kunak. Makaturturog ako na yan. Doon! On! Apay nagbakwar ka, ilay? Masikugak, tatang. Ada! Dana. Nangalalami ti sikog mo. Akin putot iti dayta.
Ni maning anak yung atatang. Oh, ngata! Saan asyak tinagtaod ang tininawa mita? Mani, Inaramat ko ti utek ko, Eli. Inggagarak ti sana ng sagid ken kamanipod si mangpet ka dito'y balay. Tapno mapanag nakaktikin apod no. Ita, masiko kang agpaisan. Ita, ibagam asyak ti ama da ita. mani, Ibagam no asino ti talagang ama ti ninawam. pakawanan na ko, ma. Nagbasa na kan ka. Pud na ti atap yung may papan kada kami kini Alden. Kat isa ti ama to isiko ko. Makitam. Inaklon mo mutlangan tinagbasulam, Eli. Nagbutangak ngamin anang aklon iti kinapudno. Isa pakawanan na ko, ma. Pakawanan na. Apay, naaramid mo ti kastoy, Eli. Apay. At ita, naimpake kami na nakagawa am dito'y balay, Eli. Pumanaw kan. Mani, ikan na kumapay iti may sagon daw ay ngagbalbaliw. Pakawanan na ko, ma. Lading itak. Ngamsa nakaskari na tinaramid mo. Nasakit tinaramid mo. Isungag sinatan. Mani. Di mo idaldal ti bagam kanya ka. Tamumot nga da GF ko. Saan ka di? Ngam kasanon ti si Kuko. Suportarak no kasta ti kayat mo. Itad ko ti pagrabungak iti anak ko. Basta dya kung kaya ti makisinobyan kan ka. Tada no biyak. Ken tulagan min ti kalasami. O sige, dita ka na. Kasano agpahitan. Kasano kami iti si Kuko. Agmay-may sa ako namang taripado iti anak ko. Pakawanan na ko, ma, Diyos ko. Gapoy ti kastoy nga nararamid ko. Isuro na ko may tirumbang aramid. Opo. Biyag, di tao. Anya ngay day taimat mo, basang ko. Kasla na dagsin mat. Ah, ay iko na. Fresh asili daytoy. Nagapoy di probinsya. Impaw it ni nanang ko. Kasta ka di. Day tangarod tilot-lot to, machili oil. Una na, naimbag nga rod tadamula dananang ko. Tapno saan ako na agumatang. Ngamin, nagngina iji palingki. 150 kada kilo. Ay, wala. Pudno day takunam. Nangina talaga iji palingke. Isong ano sakti mapanmang sabat iti paw it dananang ko iti terminal ti bus. At least, saan ko agat gatangan ti fresh asili. Ti onan ba yung lalaki? Awan orban nilad na. Anya ka di manan day tang ibagbagam, friend. Apay manan aya. Among friend, sinublian man ni Ricky, Jessico, ta girlfriend na. Anya? Ulpo da talaga di kaya lalaki. Kunana kanya ka siya klaing tay ayatan na. Ngam, namuwak laing kini Rosa sinublian na gayam day di Amerian. May na. Nagsakit na talaga tinagam ko. Anya ngay nga rod. Anya pa lang tinamnamam iti may sa lalaki ita panawan. Pasig a babaero asaan da makontento iti may sa babae. Masapol nga da reservada. Puno na ita ako ng friend. Ay. Awaga magkit din ni Pauline. Ibagam ken ko na. Mapantayo ita iti bar kalpasan ti trabaho tayo. O sige, awagak ni Pauline. Hello, friend. Hello, Pauline. Kumusta ka? Ayos lang. Adaak pa lang dito yung work ko. Apay? Kasta ka di? Nagsaritaan mi ngamin ka ni Bakla, mapantayo ang giinom bar ni Michelle, kalpasan ti trabaho tayo. Ha? Pangaasim taw may ka, ah? Gumura kami lakit din, no? Saan ka nga umay? Anya? O sige, umayak inton malam. Good!
Umuna kami ka ni Baklay Jay, ha? Sumarunong kanton. Wan, ngam ag-overtime akpay ngamin iti may isang oras. Iso nga umuna kayong tulatan. O, sige. Namnamaan mi ti yumay mo, ha? Okay, bye. Nakainom tayo matan iti sagtatalo tayo abote ti ara. Agawit tayon. Unay ka magtan, Pauline. Alas 9 pa lang iti rami. Nasama pa ay. Agurdirak pa iti half case nga arang. Anya, nagadumat kan friend. Italahan da ito eh. Amo mata broken nak ita, san aya? Ngam, Ala, awanin ta dupay angem. Uminam tayo. Awan tiyang awin. anya. Ngem no kayat mo agumurakan ka. Ala, agawid kan. O, ala nga ron. Uminom tayon, friend. Narabian kat sakit diya nagawid iti rabi, balasang ko. Ah? Ay, wala na. Kinapudno na. Nagawis ngamin dagiti gagayam ko amapan ije bar. Pamagusto laang mat kadakwada. Isa na panak mat. Kasta ka di. Kita agal-alwad ka. Amumata ni tapanawan. Ano dagiti managdakdakas ng runa no iti rabi. Wala na. Agyaman ak iti panang palpalagip yu kanya. Saan matadakas ti panakigayam mo, balasang ko? Ngam dagiti pakigay-gayam, ma'am. Tasi ka, addan anak mo. Ngam dagiti barkadam, awan pay. Iso panunutom nga umuna dagiti dua nga anak mo, sakbay ti barkada. Hello, Uncle. Hello, balasang ko. Nasaya ta sinong batang tiyawag ko. Kunak man mo ita ka amang yung iti chili oil dito pwesto. Ah? Ay, ko, Uncle. Pasensya kay kuman. Medyo busy ak ngamin idi na minsan nga aldaw. Ngam inton bigat. Sigurado ang maitulod kun ti order yo. Sige. Naibus nga minin dyan tulad mo iti napadalawas. Ket ado na iti agbirbiro. Isa amang yung kawan. Wen, Uncle. Inton bigat. Umayak nga umay. Da kayo matgayam, nana. Umunag kayo at agkape tayo. Ay na, agyaman ak balasang ko. Naangot ko nga min tinagbang lualot-luto ma chili oil. Iso nga amok nga da ka dito isilit mo. Wen, nana. Awan trabaho kita. Iso nga agluto akman iti chili oil. Ado nga min ti orders. Ket jakmat maaramid amin kalpasan ti trabaho. Bilibak matkan ka. Tamalak sa diti trabaho, kabaila mapagginda ng tiagla ko. Talaga akas tanana. Nang runa kanyak, tadwa ti anak ko. Oh, kitain nyo man, kabayatan ti panaglutlutok, ket agsursuro at akpay iti script. Imbag lang nga isubmit ko kadagiti agkasapulan iti script. Nasayat day tabalasang ko. Ngam di mo kumamatlip-lipatan ti aginana, tapno saan ka akanayon amabannog. Masapul matibagi ti panaginana. Ay na, pasensya ka kuman ha. No italaan na i-deliver ko ti order mo. Ha? Ayos lang ating. Awan problema. Agyaman ako na, manong. No daw ayam, mangyit kan tumanan iti lakom. Talakwak na giti kakasinsin ko dito eh. Wen, manong, amumatan ang masapul ko ti kwarta. Nang runa kat addadwang anak ko ije probinsya. Una, isupay mo tamay tulong mi ken kati panaggatgatang mi kadagiti lakom. Ay, nagpuri nga talaga ti bihang. Kaslakayat ko ti mapan uminom, medyo ba ni Michelle? Ah, sure, friend. Mapantayo nga rod no malam. Una, awaga man ni Pauline. Ibagam ang mapantayo. O sige. Yeah. Awaga, kalpasan ti trabaho ta. Intay man kit di ag happy-happy. Hello, friend. Hello, friend. Imawag at tawisan ka. Ah? Awisan na? Ijay? Mapantayo ijabar ni Michelle inton malam. Intayo man ag happy-happy. Kwa. Pasensya kay kuman ha. Ngamjak pa'y makaumay. Ada nga min aramida kalpasan ti trabaho dito eh. Ha? Anak ko naglaramidam. Amumatan, ado kyar aramida.
No sa anak nga agluto iti chili oil, agsuratak iti script. Unay ka matan? Sana mabalinasan ka nga umay. Gumura kami kan no kasta. Umay kami dita pagtrabaho amin ton malam. Urayan da ka. Anya? Anya? Ay, saan ababalin asan nga umay day siya babae? Gumurang at talaga no saan nga umay makijaming kadata. Day ta nga ron ti bagbagak kan kwa na. Diyak masigurado no makaumay. Mapantay dyan ti pagtrabahuan na. Urayan ta. Tapno adda kadwata nga uminom. Kasanungay no saan ta mapilit nga umay. Ay, saan mabalin? Ha? Pagsasawak day siya babae no saan nga umay? Pasensya kay atalagan, Ana, friend. Ha? Kahit mo asawan? Saan ka talaga umay? Saan? In-promise ko nga min kini Manong John a deliverak itilako. Iso adyak makaumay. Anya? Ay na friend, itantan mo ti agla ko. Kasla saan agayem ti bang ibilbilangam kada kami no kasta. Saan mo't akasta, friend? Among Pauline, nagboring ka agayem. Ha? Wanyag paiso. Nagboring ka agayam. Di ka pa'y amo ti makibagay kada kami agagayam mo. Pasiglatan na kwarta ti adda di ta panunot mo. Ay na, saan ka arumbang ka agliday? Gapo iti ibagbaga dagiti gagayam mo kan ka, balasang ko. Nana, Iso dati saan anapod no agayam kan ka. Tano na podno da, maawatan da ka kuma. makapasair itirik na, Nana. Mismo pa'y mat agagayim ko ti mangibaga kanyak aboring nga kakadwa. Ti makunakkan ka, aramidem kit di akarit dayta. Ituloy mo lata ti agtrabaho kan ag negosyo. Saan nga isuda ti pampanunutam? Wan, Nana. Adan to ti gundaway ama amiris da asaan anasaya timbagada ken ka. Aboring ka agayem. Ni, itaman pa nga may kayo adwa diti boarding house ko. Wen, imay kami, tumay da ka manin awisen. Ha? Wen, imay kami tawisan da ka nga umaijebar ni Michelle ita. Ay, gapo iti kinabisim. Nalipatan pa yun, akasangay ni Michelle ita. Ay, wan gaya man niya. Iso apang nga asim, ta umay ka kuma. Ay na, pasensya kay kuman. Ngamjak makaumay ita. Sigurado ngamin nga inom laang ti papanantayo ijay. Anya? Kasangay ni Michelle? Saan ka kit din nga umay? Kaya't kuman ti umay, ngamnaskan ngamin nga agluto ak ita iti chili oil. Umay ngamin ginagorder inton bigat. Nakababain mat no awan ti maited ko. Ay, Malaging bubukod ka talaga. Bagim laang ti pampanunutem. Anya? Ay na friend, maawatan na kumamat. Naimbag kada kayo taawan anak yu apang panunutan nyo. Ngam siyak ngay, adamang namnama iti suporta. Ay, saan mo nga talaga nga mo ti makibagay kada kami? Saan ati kinaadda anak mo ti rason? Anya? Nagboring ka at talaga gayam. Uri agsakit tinaka mo iti imbagami, tapod nomat. Nagboring ka. Ay, manipo dita. Lipatin ta ni Pauline agayam. Talaga? Awan kwenta na gayam. Pasig lang a kwarta tanday ti panunot na. Wala. Makapaasar. Dagiti anak na latan ti kanayon a rason na. Ay, makapawan ganas. Mayamon. Ti kaano man. Santan nga awisen. Makapan kan makainom talat tamad ijay bar. Nga ure awan day a babae. Awan ah. Kan may sa, uray umay mat makiinom ka data kat agawid adagos. Saan mo talakaskas daw? Talag boring kat nga raw dagayam. Awan ti palakibagay na. Ay, bye-bye ang talatan. Taipamay sana ti agtrabaho kan agnegosyo. Santan apilitan iti kaano man. Ay, no para kanyak. Uray awan gayim ko, no kas kadakwada. Wan nga rod, makapasair itirik na.
Amis mo agagayam ko ti mangibagaan nagboring nga kano akadwa. Saan ka mataborin? Amumat ti makibagay ka rin kita tao. Iso na lang, tamas priority ti oras mga trabaho kan nagnegosyo, ngam ti mapan makijamjamin kadakwada. Dayta nga rod ti saan da amaawatan. Isuda nga min kat pasigla ang happy-happy ti adda iti panunot da. Bayamon, ayos lang nga mapukawan kay ti gagayam, no kas kadakwada mo't lang. Saan ka mo't ngagmaymay sa? Adda akmet amanong, no gayam mo, mabalin mo akatungtong, no maburboring ka. Agyaman unay, Manong Jun. Oh my gosh! Oh, naapay. Awan ti cellphone ko iti bulsak. Agrawan ti wallet ko. Awan matlaang. Anya? Oh, awanin da ito'y. Nadukutan ako, friend. Diyak matlangit na dalawan. Mabit lang. Oray siya, friend. Ha? Awan matlaang ti wallet kan cellphone ko iti bag. Aniya? Anya, matantikas to'y. Agpada ta na dukutan. Oh. Saan ta pa nabayadan dagiti in order ta ngay ninom ta? Kasano da ito yan? Pasan taman lang nga rin na, friend. Napartag namat nga minan. Sapay adamin nga ID iti wallet ko. Oray siya, friend. Oh, ang dami ni Jay. Kasano tayo ito yan? No kaano kasusuldo tala. Sumatip nakadungkot di cellphone kan wallet. Kasano tayo ito yan, friend? Awan ang pulos ni kwarta. Pautangan na kumamit. Anya? Pangalak nga iti pautang kukan ka. Kat agpada tamat lang nga nadukutan. Kasano tayo ito yan? Una yan tikas to'y. Mabisinak pa ikit din. Awan na pulos kwartak. Manula ang jack coins nga da iti alkansyak. Kaslawan pa isang agas o takargana. Alang arudan Ba't takay mo dalakan siyam? Ta isupay nga igatang tayo ti kananta. Ura siyak, mabisinak matan. O sige. Mabiit lang. Ba't takakon? Rabi, ningam rumwar ka pala ang balasang ko. Wala na. Masangpol ang mapanak ijay town. Isabat ko da ito'y chili oil nga order ti may sa agayam ko. Kasta ka di. Katuwan na ngam agan anad ka balasang ko. Saan ka kumaunay ngagpakpakarabi? Nang runa kat medyo adayoy dya town. Wala na. Kalpasan ti panang isabat ko iti order da. Agawid ak adagos. Gaputaan mo tindag iti gagayam ko. Akanayon ang mga awis kanyak tapno uminom. Ha? Naumadan kanyak, nana. Gaputa sigun kadakwada. Boring ak kano agayam. Iso asaan dakmatan akasarasarita. Wano imis message. Amom Pauline, saan akawalan tigagayam akas kadakwada? Iso nga ayos lang, asaan dakan nga ibilbilang agayam. Oh, anya ter aramidan nyo diti paradaan ti Jeep. Pauline, ay na, nasayata nakita da ka. Thank you, Lord. Nakita da kamatlaeng. Ha? Ay, kwa, pasensya kayo ta sa anak ang makikuyog ka da kayo no awisan dak ang mapan uminom. Ha? Saan da ka nga awisan na mapan uminom, friend? Awan lang amin ti cellphone mi. Iso asaan da ka matawagan? Kan may sa, awan kwarta mi a pagpasahi mi nga umay kumay dya boarding house mo. Ha? Anyat kayat yung asawan? Friend, pakawanan da kami kuma. Naglablabas kami iti panagsasaomi ken ka. Ha? Nadukutan kami tinaminsan nga daw dya ba ni Michelle. Naala na ti dua cellphone mi. Kan kastapat tan ti wallet mi. Anya? Iso nga gusto laeng. Tasan ka nga imay asimurot ka na kami. Tano kasta tinapasama. Amin tayo kat nadukutan. Pasensya ka lang kuman ka dagiti na isaw-sawang mikan ka. Saan ka boring nga gayam, friend?
mas matured ka nga agpanunot ngam kada kami. Pakawanan da kami kuma, friend, ha? No kasta ti palang iladawan mi ka. Ngam, naamiris mi ada kami tinagbidton. Awan anyaman na dayjay. Adal day takada kayo. Asaan apakaidayawan ti panagin inom iti bar. Wano sa dinuman. Tapno laang makuna nga amoyo ti makisabay iti ugali ti kabataan ida. Ayos laang ti boring a tao akas kanyak. Gaputa adda akanayon iti safe a lugar ken safe a panagbiag. Friend, Ala, hindi kayo madanagan. Pautangan kayo iti saggabasit agatan. Tapno adda sa rinyo ang mapanag trabaho. Tapno saan kayo akas la nakakaasi. Biyag. Ti tao. Kwarta man lakay. Pangusaramanan iti kwartaya. Kat nakapalingkita lang arud Nalipatak tigimatang itinapinta sa badok. Tani, umadanin ti recognition di anak ta. Nagado abado mi dya kabinit mo. Napumpuno dya kabinit mo iti bado. Na umaak dagi jaya na bado. Kanalangan nga ulit-ulitak nga ibado dagi jay. Nakita dan nga imbadok dagi jay. Kababain, ibagadan tupay nga awan bado kon no isumanen ti aramatek. Anya? Nan, ikanak iti kwarta. Tay nakgumatang iti napintas a bestida. Ken ikanak iti pagpariban ko. Ken pagpa-facial mo na. Anya? Nagadumot ang paggastusa mo, bakit? Katun tani recognition di anak ta iti pagadalan da. Adda honor di anak ta. Masapul mat abong ka ti itsurak amang yukkur iti medal na. Nan, ikan ako na iti kwarta. No di ikan, inakumutang iti karuba. Si kamot lati utang ko, abel. Kita man numayat to'y outfit ko, lakay. Na, una hindi kasta lang ang bakit. Anya mo dito bestida ngay. Backless may. Tap numayat. Bagbagay ko matlaang. Saan? Tanaglukmag ka. Naipot una tabadom. Nabagkalan talukmag mo. Sukatam dahi ta. Anya ka matan. Sayang day to'y no jak mausar. Sapay nagnina. Ay, ako. Imbes adya anak tati agpostura. Saan? Ta si kamot ti makakaadang agpapintas. Si kaya ta adda honor na. Kahit kaslakastan tasyak nga rutinanang. Imala kanyak ti kinalaing di anak ta. Kahit nakasukatan dyan anak ta. Jak amo. Makaamumot iti baginan Dakulan. Amunan tararamidan na. Si Kangay. Apay, di ka umay. Saan ay? Da kayon, tayo nakagtrabaho. Sayang dal daw ko. Sino nga'y tagpicture no di ka umay? Agpapicture kanto niti sa bali. Sige nga ron, tagrubat kami. Nagsapa pa ilang mo May mayat tinasapa ngam ti maladaw. Ti kayat ko, siyak ti kaunaan asumangpat ije pagadalan. Ne, adda kamat dito'y pagadalan, Rosie? Apay, addamat aya honor jay anak mo. Ay, awan ame. Umayak lagbuya Ay, imposible mat ngamin nga honor jay anak mo. Kat nagmudal ti utak na. Ay, si kanto man nga rod tag-picture anya. Tani, awan para picture mi iti with honor nga anak ko. Ay mabalin lata ame. Sa nabali, tailibre kanto iti halo-halo. Sana ame. Basta nga ilibre kanto, tapno awan to ti ising singir mo. Inton sumaro no a recognition nyo, ti kayat ko, si kanto ti kalaingan, Rhea? Nanang. Ipasnek mo nga min tagrepaso. Awan rumrumor dito bala ita bakasyon, Rhea. Agrepaso kakit de. Bakasyon mi nanang. Pagripaswan ng pailaang. Uray man bakasyon nyo. Basta agrepaso ka. Tapno nakasagana kanto inton sarak yumanan. Anya? Ulita Rhea, dito'y kalaang unag tibalay. Di ka rumrumor. Di mo tultuladan dagiti anak ti kaaruba bulakbol. Baybayan ngamin ida dagiti dadakkel na. Iso ang nagmudel ti utak da.
Jayla agpapaanawa ter aramidan da. Agrelaksak pumamat ananang. Makarelax ka mat dito'y balay nga oray di karumwar. Basta, awan rumrumwar. Nay, anya dagito nakasab, dito ruwar ti balay yung amay. Midmidal sa amay dagitaw. Wan tatang, dagitay medal tinalaing nga apo ko yo. Apa, dito ruwar ti nang isab, itam ka dagito yung ngay. Mabasaan og daw. Isar ko ano agtuto tatang. Apay, masapol nga iruwar mo dagito. Aya, Una, tapno makita ti tao analaing ti anak ko. Nga emala kanya. malakanyak. Ay, di ka manamig. Kaya no puro asa, tigradaw mi dagi eskwela ka. Ni abila ang asawam ti imalaan dyan lakyaw. Anya ti bagayo aya? Manaktak kayo. Umayak bumulot iti bagasyaw. Ta di pa'y nabilag ti ilay. So kataktaw no makapakiskisa. Ala, ingkay mga layjayon. Oy. Nangalaam di taigam mo ama esi ka, Alden. Dinawat ko kinaapong ko na nami. Sigurado ka? Ang mga nutinakaw mo day ka? Saan? Intinapong ko. Siguraduam lang ang asaan mo at tinakaw day ka. Ta ipabarangay ka. No agtaktakaw ka. Saan na? Tuladom nga min di anak ko. At dala ang itiunag ti balay nga agreprepaso. Iso analaing iya pagadalanda. Iso anakul na tautak mo, tabulakbul ka. O, kutikot ka pa imot nga rod nga ubing. Nana? Ala, agawid kan. Nireya ngay nana. Ay di mo disturbon ti anak ko. Di mo isungsong nga agbulakbol. Di da kay ngamin isursuro dagiti datakkelyo. Iso akasta kayo. Ay na, agraduaron di anak ta iti high school lakay. Agraduar nga addamanan medal nan. Naimbang nga ron. Ta nagtalay na idmat piman ti kadat medal na akanayo. Ay kat siyempre isursurok gayam anaimbag. Ha? Ay uwan, amom. Pasang awa ka numad jay anak ni Rosie. Ningay Alden asursuran daw. Ni, apay nga ron akatawa am ngay. Kasano? Nagmudol ti ulo na. Imala ka dagiti dadakkel na. Ay, bakit? San ano saya ati kas nga ibagbagam? Di mo rubang akatawaan ni Alden. Maragsa ka naklaang, tanalaing ni Reyang anak ta. Kumpara ka dagiti anak ti Karuba, nagngungudol ti ulo da. Ay, apo. Di mo rubang apagtangsit ti kinalaing ni Rhea ami. Proudak laeng iti anak ta. Unangam san amasapol nga uyawan, dagiti dadto mga uping bakit. Naglalastog dan tumot. Anya nga ita, ha? Siyak tumanen ti bida inton graduation ti anak ta. Tamasabitan manen iti medalya na. Iso kwartang man. Apay manan ti kwarta? Gumatang iti baro abadok. Usarak inton graduation ti anak ta. Anyat lanom inton makagraduar ka iti high school, anak ko. Sa dino ti kayat mo apangituluyan iti panagadal mo. Jak sa apay ag-eskwela, nana. Anya, ag-eskwela ka kitdi. Amangan mo jak makapasa. Sayang lang ti pagbayad tayo, nanang. Makapasa ka, basta ipamaysam ta agadal. Ijampay lang amin tagbulak-bul At adumot ngamin ti oras mo iti barkadam ngam iti panagadal mo. Pasensya kayo, nanang. No, agpapaanawak kada kayo. Barukan, anak ko, isong agsingsingpet kan. Agbalbaliw kan. Nanang, Panunutom ti masakbayam. Isong agadal ka kuma. Ikarigatan da ka apagadalan ka ni tatang mo. sige nga rod Da kayo ti makamo, nanang. Nabayag mat, ajak nakit-kita di anak mo dito'y lugar tayo, Rosie. Ayan na ka di. Nagtalaw siguron. Simurutan kadagiti barkada na. Ay, agis eskwela iti syudad, ami. Makipagnana di balay ti kasinsin ko. Imbag no saan ang masayang ti pag-tuition na. Imbag no makapasa. Sayang ti kwartayo, Rosie. Ay, binagbagaan mi matkit di
Makamuano sana dumngag iti pamagbaga. Para matlakan ko na ti bagbagami. Para itinapintas ko maamasakbayan na. Una, namdi yung mabalin apilitan nga agadal. No talaga asaan akabailan ti utak na, Rosie. Sayang lang ti kwartayo. Sigurado ang mabagsak tulaang dayjay. Ay, kat padasan na lata. Diyay ngamin barkada na timang disdisturbukan ko na iti panagadal na idi. Barang maliklikan nan ati makibarkada ita. Kamlawan da ka, anak ko. Nakalpas ka mutlaangan iti panagadan mo. Agyaman na kada kayo kininanang. Gapo iti sakripisyo yun ang paadal kanyak, tatang. Pagripangan mi dahil sa kasdadakkel mo, anak ko. Lalaingam to ti ag-board exam, anak ko. Tapno makatrabaho ka adagos. Kat into nadan trabaho, pilyom to ti pakiasawaam. Tay tupadam a professional ti pakiasawaam, wan. Ngam numabalin, uray di kan makias-asawa. Tapno saan ka ang maisina kada kami kinitatang mo. Ay na, di mo inakmamta anak mo, ami. At dayta ka manan ako na. Kat ibagbagak laeng mo't. Adayo pa ang mapasamak dayta, nanang. Ubingak pa'y. Ado pa'y ti kayat ko atunuyan. Awan pa'y ti panunot ko ti makiasawa. Nasaya at nga rodno kasta, anak ko. Ay na, agyaman nakta saan na kami apinaay iti amam anak ko. Nakagraduar ka matlaengan. Amo kami dirigat yung kinitatang nanang. Isu nga inkarigatak mat tinag-eskwela. Ba nagapakaragsakan milaunay anak ko. Anya nga'y, di nakasapol adagos iti trabaho ti anak talakay. Saan akas iti anak ni Rosie? Awan pa'y la trabaho na ita. Ikit makasapul tumat ah. Ay na, awan latamukon. Nagmudol ti ulo day chay. No apay mo't anak kagraduar. Katawan mo't amuna. Iso nga imposible ang makastrat iti trabaho day chay. Ay na, saan man mat akas to ti bagbagam bakit? Amom ay at ti mapasamak iti masakbaya. Di kag sao iti patapos. Tanarigat no lamutem to ti ibalbalikas mo bakit? Lamutan nga ibagbagamot. Agpay sumat ngamin. Agpatinggalaangan ijay ti anak ni Rosie. Nakagraduar ngagpayso. Nga maisaltukan ijay. Saan na makasapol iti natalgad at trabaho na. Kumusta nga'y dagiti inaplaya matrabaho anak ko? Awan mo tin tumawag ka dakwada nanang. Kunada nga awagan da. Ngam awan mat. Nala, urayam latan anak ko. Sana mabali na may stambayak nanang. Sayang ti panawan. Nanang, at titikwar tayo. Inikak mo ni tatang itikwarta na. Ah, lukas na. Nagsweldo ka na, anak ko. Uwe, nanang. Ay na. Kasta, ati anak. Pakaidayawan mi at talaga tinaadaan iti anak akaskan ka, anak ko. Iso ano mabalin, uray di ka kuman makias-asawa. Awan pa'y nobyok, nanang. Iso nga adayo pa'y mapasamak dayta. Nasayat nga rodno kasta. Saan kami pa'y nakasagana ang maisinakan ka, anak ko? Iso adi na kami kumabigbiglaan, wan. Di ka pa'y lamakias-asawa. Pangusaram iti utangam akwarta insan. Agabrod ka? Saan insan? Pag negosyo ko ma. Pangurag iti awag dagiti naplaya ka trabaho. Jakmat lang namin makastra ka iti trabaho. Sige, pautangan ka insan. Ket sapay ko mata umasenso ti biyag mo. Babaen iti panagnegosyo. Sapay la ko ma, insan. Anya dagita ginatgatang mo, anak ko. Paglitsyonan nanang. Anya, paglitsunan. Ni, amom ayat aglitsyon. Wala lang. Inadal ko ito online. Anya, Padasik tag negosyo ti kastoy. Parang ag-click nanang. sa bagay, hilig mo mata talaga tagluto-luto kat. Sige, tatulungan ka iti dayta. Agtinulong ta, anak ko. Agyamanak nanang.
Awanan. Talagang awanan namnama makatrabaho ti anak ni Rosie. Apay mo nan aya. Anya man nan aya. Anya man ti pakibiyanga mo nami. Kano aglako-lako kanunday jay nga Alden iti kumkumporme. Ket bay aman o kas natigayat na. Nagagit-kid ti dadya barua. Nalaing adumiskarte ti biyag. Kat kapilitan Tasaan mo't nga rod ang maawat iti trabaho. Ay, kaasimat piman. Saan akas iti anak ta? Permanenten ti trabaho na. Nakasigurado di anak ta. Dakkel pa'y akumpanya jayan na. Kunak tumo nga main, amasayang laang ti kwarta da Rose. Tasaan ang makatrabaho di anak na. Bakay, di ka mang tagibasay iti pada matao. Taulitek nga ibaga. Di mo ammo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Ammom ayat ti mapasamak iti masakbayan. Iso nga agulimag ka. Di ka sumanao. Ay nainsan, kasladyak pa'y lapat yan ti amin. Napintasan ti biyag mo. Adon ti branch ti negosyom. Adon ti supsuplayam iti lechon. Wan nga ro din san. Katagyaman ako na ka ha. Taga po iti pautang mo iti akwarta. Nakapagnegosyo ak. Kat dimakkel. Ay na, awan anyaman na. Si kakit dimat. Nagdakkel pa yun ti balayo. Kan nagpintas dagitilugan mo insan. Sana all. Di ka man insan. Nabakbak ng kamot lang yung siyak ah. Ay na, saan mo't insan? Kita man lang agpay sa tibiyag anya. Asino nga iti mangipagarup nga agbalin akas to itibiyag mo ita. Nagprogreson tibiyag mo insan. Bendisyon man ipo diti apo dagita insan. Iso nga agyaman ak unay iti Diyos. Oh, anot kita am dito tawa ami. Sa bali man ang tilugan ni Alden Alimabas lakay. Talaga abak nangan da dya tao. Oh, ket anyat makunami tangay. Malakip mo dagitim bagbagam ide maipapan keng kuana. Inuyo-uyaw mo, bakit? Imbagbagam anang udel ti ulo na. Nga awan to ti mangawat keng kuana ng trabaho. Nga bita, nagprogresong ti piyag na. Gapumot la iti bukod na diskarte. At dagayang bumaknang. Nga uray saan na anayaplay ti inadal na iti kolegyo. Ay kat adda, ado, napimpintas pa'y kat ti biyagnan. Ngamdya anak ta. Ay, huwan nga ron. Apay ngay akas jay. At dan samat pilpilyan ni gasat apapintasan ti biyag na. Apay ngay. Raya anak. Apay no padasa mo ti agnegosyo. Ha? Anya ko maanegosyo ngay nanang? Diyak kalaan ti kakasta. Saan ko alin niya? Tuladom ni Alden. Nalalaing kamot ngam iso. Padyak ang maartapam to. Nagpintas ti biyagnan. Kat saan mo't analaing. Diyak nga rod ka imaan ti agnegosyo nanang. Nagbak nang ngaminon da diyang Alden. Nagpintasan diya balay da. Ken sasagaysadan itilugan kadagiti dadakkel na. Wala, tanaga dun ti branch ti negosyo na. Ken adun ti supsuplayan na itilako na. Iso nga imado ti customer na. Iso an nalakala makagatang itilugan na. Wen nga rod. Bigla mo't abimak nang ni Alden. Ay, nasaya at matay kayo ami. Kung naglano di kayo umay. Pinayaban nyo kano amin a senior citizen, Rosie. Apay ka di. Ada kano ngamin iwaras ni Alden nga anak ko, ami. Kaya't nakano ti agibi nga iti grasya. Nang runa kadagiti senior citizen. Kan kadagiti solo parent. Anya, ay na, talaga nga aglaplapo sana ng ti anak mo, Rosie. Saan mo't kapsat? Saan akas iti anak me? Naisalteklatan agagangay nga empleyado. Nag-increase na iti sweldo, nga basit lang.
Kunak ngag negosyo mo't ngam di na mo't kayat. Saan na kano akaimaan? Ay, kat mayatlat ta ata permanente mo ti trabaho na. Una, ngam nagbasit mo't ti sweldo na. May mayatan ti basit, basta adda, ngam tay pulos nga awan. Wan matkit di ngam ay na. Makapaapal kayo at talaga, Rose. Oh, at itinayon ti ayuda yo, nanami. Ay naagyaman na, Alden Barok. Nakasingsingpot ka. Saan ka naimot? Managtulong kay ti padam a tao. Kaya't ko lang ibingit ti binisyon na mawawat ko, nana. Manipot kini Apo. Ay napakawanin na kumabarok. Nalastugak iti kalabas. Tinagtagibasit kayo a pamilya. Ngam ita, da kayon ti tumultulong kada kami akalugaran nyo. Lipatin yung tinapalabas, nana. Kano ka sa pulan yung titulong? Di kay kumagpain, humasidag ka na kami, ha? Ay nahagyaman akbarok. Nakasingsingpot kayo a pamilya.